أزول أنسو ونسو فيس كنت غير تذويلت نون تذويلت ثمورث قسالن يدي ساوين روبورتاجات غاف تودرت ذي ثمورث القبايل تذويلت ثمورث قسالن تيس 15 تاقاوني الدور تاكينين 4 حريشن حريشة مقران ديوين غفمولين ويس 55 إذين بضن العفور بيدي ثونيس الحرمان سين إزومال سين ليرون تقراولا تمورث الجزائر وكينيد الكولونيل عمير وشك السي الحواس سينا كاين اوني دناوين غاف الحاله معذار عند اوني نستقصي يون معذور وكاين دار زقين تغيوانت تيرميتين عندها دياوين اوال غاف الشده اذ يسعيش دي دوني ثاكينين يصعبن من بعدايا ادناوين غاف اللبني الجديد يدي سالين ثودرين لدغان ادناوين يون روبورتاج يثدر في التبورث ندد فغن البنيات مقرن يشبحن يسعى نزال غلاين ذين ادنوالين ذي روبورتاج النظام اكي ارثقران انفك السرثيث سوهكين اثفرانين 17 يدينين اذين لا أنفذو فيه سمولي ويس 55 إذ يبضن العفور بيدي تونس الحرم سين إمغرس مقرن ذو قمزروي تمورث الجزائر وكين هذا الكولونيل عميرو شكو السي الحواس عندها يلمند بوايا يلاد يون الخذيش ذا ماركانتين ذي ثمان تسفتو غمون ذا ثرباح كود ذا ثينين أكن ذي غنيان ديلا ذوك سالاي نغل الموزي نمدوحا ذي ثمدين تنتيزي وزو داينا دنوالين ذي روبورتاج كيني المند أمولي ويس 55 ذي بضلع فور بيني ثقنيس الحرمة الكولونيل عميرو شنت ساد سي الحواس أسن 29 مغرس 1959 ذو قذران تامر ناغ جبل تامر يثمناط نبوس عادان إلا داس الجمعة ذوس السبت يون القديش سوازاليس إدهقان إعقالن تسفت وغمون أكو تسين ثرباح ذا القديش ذقيد سواسبد يوت لاستاتيوس ود منصيب كولونيل عميروش دوك مكاني ومقارن لا طرونشي عند دملالن يبردان يتساوين ارتغيوانين يبودرارن يطافن اكودات يني تساونيس يديلان سود منصيب اسن السبت الصبحيث يتحضرن ود ما ونت سرتيث يتوسنن مساعد سعدي اكود الوالين تيزيوزو مس عبد القادر بوعزغي. On a fait le recueillement des carrés des martyrs انتسفت نخم لو ريكويمون اي عميرو شات حموذا دياكو كاع موثن ثغيوان تاكينا نرايس نزل ذا مقران نرا نزل ذا مقران جعفر وحيون ياكد كمال حموذا ينغان الربراغ نبوياس نجيك مثلا كنت ولا مكذا عزدين يموثن 23 مارس نغاتي جدرميين ذاك دي ثاسافت من صوب ساكين نروح اون في لينوغراسيون لا ستيل ديك طرونشي يتمدي ثبواس لان دي سراغن دوك سالاي نمدوحا نغ الموزي دي مارتين مدوحا دي تمدين تنتيزي وزو يتحضرن اطاس قمدانن تاونيس عند ديلا يون تيموانياج المهدي شريف يون مضبار يعاشن تمثال يشدن الجثة الكولونيل عميروش اكد سي الحواس عند ديبوين اول غثامك ايديلا ونضالينس ثيكلت ثمزواروت استفرا ذي مقبرة العالية ذي الحراش. Nous enveloppons les deux matières dans des linceuls. Nous nous penchons tour à tour. Tour à tour de rôle, sur le tissu blanc, et nous posons nos lèvres pieusement à l'entrée du front de chaque caresse. Se déroule dans le bureau de Chabot. Elle tient en quelques mots. Vous garderez le silence jusqu'à la tombe sur votre mission. C'est une affaire d'État, pas un mot à quiconque. Vous en répondrez sur vos vies. Je me vois confier personnellement une dernière mission, faire enterrer Amirouche à Al-Harash dans le plus grand secret au cimetière d'El Alia. C'est ce que je ferai avec un groupe. La tombe d'Amirouche portera le numéro 5487
et celle d'El Haouas, numéro 5488. 54 pour le signe de novembre, 8 pour la date de départ, Abdelhamid Jouadi et moi-même, sur Annaba, le 7 et le 8 pour différencier les deux shahids. Peu de temps après, je suis envoyé en Amérique latine en stage. Mon compagnon Abdelhamid Jouadi est à Moscou. Avant mon départ, je suis convoqué devant Boumedienne une fois dans son bureau. Il me donne l'ordre de passer les consignes à Qasdi Merbah, désigné à la tête de la sécurité militaire. Je salue militairement le président et je me retire. Je suis rappelé tout de suite après. Boumedienne me fixe longuement et sans dire un mot, un seul mot, mais l'index de travers de ses lèvres. Je n'ai pas besoin d'un dessin. Je comprends de quoi il s'agit. Le dossier à Méros ne fera pas partie des chemises à transmettre à Merbah. Pendant plus de 20 ans, un rideau noir, lourd, opaque, tombe sur la découverte des ossements des deux colonels et sur l'endroit où ils sont enterrés. Lorsque Tahar Zbidi reçoit mes confidences, il demande au colonel Amran et au colonel Salah Boumedienne de venir chez lui le plus rapidement possible. Les deux colonels, intrigués, ne le feront pas dire deux fois. Ils sont chez lui. Dans l'après-midi même, Zbiri les met au courant de ce qu'il vient d'apprendre de moi. Au Amran éclate un certain Boumedienne, à répétition. Boumedienne hoche la tête avec incrédulité. Les trois colonels décident d'informer le président de la République et de lui faire un chantage, parce qu'il y avait un congrès des anciens mojahidines qui devait se tenir le 25. Eux, ils l'ont vu 15 jours avant. C'est ce qu'ils furent par le biais de Hadi Khediri, ministre de l'Intérieur, qui vient de nous quitter, hélas. Qasdi Merbah, appelé par Jnid, discute la sécurité militaire. Et c'est vrai. Les services dont j'étais le chef avec Abdelhamid Jouadi sont en dehors de... pardon, je m'excuse. Discute les services de sécurité. Les services dont j'étais... Ça, c'est Merbah qui dit. Les services dont j'étais le chef sont en dehors de cela. J'ignore tout de cette affaire. Et c'est vrai. Si Merbah n'était pas au courant de l'existence des corps d'Ahmerouch ou Haouas enterrés à Al-Haya. C'était un dossier top secret qui était détenu directement par le Bachar al-Fat et Boumedienne. Les EBR Panhard, il y avait 40 journaux contre 2500 soldats français. On dénombre 5 prisonniers et 35 shérifs. Il y avait 2 musettes que l'armée française avait récupérées chez le colonel Ahmerouch. Il y avait surtout un document sur l'état moral de la Wilaya, plus la liste des auxiliaires musulmans retournés par le GRE, le groupe de renseignement d'exploitation. Mademba Vie et Bol de Chaumont trouvèrent même dans l'une des poches d'Ahmerouch la somme de 1,5 million en billets ainsi. Alors cette somme a été déposée plus tard dans la caisse du régiment du CAS. Il y avait aussi dans les musettes les dettes remises par le colonel Godard et le capitaine Léger aux messagers de la Wilaya pour les purges. Les 2 corps ont été transportés par un hélicoptère américain de type Sikorsky H-34 sur SF. Il s'agit d'un hélico qui prend 8 civils. Un avion T-6 a été touché par les Moujahidines du côté de Boussamba et abattu. C'est Mademba Si. C'est un franco-sénégalais qui a éliminé le colonel Ahmerouch à 17h30 le 29 mars 1959. C'est Mademba Si, un franco-sénégalais qui a éliminé le colonel Ahmerouch à 17h30 le 29 mars 1959. Le Haouas, lui, a été éliminé à 12h30. L'arme avec laquelle le shérif a été éliminé a été offerte par le président sénégalais au président Benchid. Elle se trouve actuellement au musée de l'armée à Alger. ميس نعميروش ماس نور الدين حمودا يبقند الغيضيس زات البطل ام قران يضرن ذا الجثه باباس ازمول تقراولا تمورث الجزائر وخدمنا الكسيروميين يعني خدم نساء ça dure jusqu'au jour d'aujourd'hui. On voudrait tirer les mêmes hommes dans les mêmes méthodes. Vous voyez à peu près
Ceux qui aujourd'hui se réclament du boumdinisme, c'est les Rassou Yahya. Vous m'excuserez, on habite la même commune, c'est pas de ma faute. Quand ils se réclament du boumdinisme, à quoi j'ai froid dans le dos. Hitler n'a pas fait ça. Hitler n'a pas fait ça. Moshe Dayan n'a pas fait ça. إذا ماس سعيد سعدي ديوران يون ودليس غف عميروش يغلد ذوك سراغينس غف الصفة العالية يسعى عميروش وصوض النار يعداونيس أكن أثن تشوهن نغس أثن تبدلن سوا غير ثقينا عميروش وفنا ربي غاتي تنسرس أتمسقر باش أتنوالين ومازال وديفانا كلش فلاس لأنك لو كانت فاغتي دي تتلقى تموت تموت تلقى خاطر تفي غالا تيلس Et vous voyez que la vérité aide à avancer. La vérité aide à libérer les peuples, mais aide à libérer les consciences. J'ai interrogé le jeune, il était vraiment jeune, il avait 17 ans la première fois qu'il le général Hussein Boumali, je lui ai dit, essayez de me dire simplement ce que vous avez vécu. Comment dans une région qui était déstabilisée, parce qu'il faut aussi voir les jeux de l'armée française qui poussaient pour aggraver les conflits, les tribus, etc., dans des situations de tension extrême. Est-ce que vous avez une explication au fait qu'il ait continué cette mission pendant 2 mois quand même? Vous pouviez être éliminé vous-même, soit par l'armée, soit par des factions rivales. Il est, je ne sais pas. Mais je pense qu'il y avait le niveau des militants déjà formés par le PPMTLD, et puis il y a ce qu'on appelle le charisme. Il y a des gens qui inspirent confiance, il y a des gens qui portent en eux-mêmes le discours de la solidarité, de la cohésion, et il y en a qui éveillent la suspicion. J'ai posé la même question à Mohamed Tahar Bouzroub, qui est toujours vivant. Il avait trouvé là-bas arrêté, il a sorti d'une cachette, il a failli être exécuté. Il a mené avec lui pendant la mission. Comment c'était un peu difficile quand même d'aller avec un jeune de 16 ans, de garde du corps, et puis tu vas te balader, les bataillons de l'armée française, les conflits entre les différentes factions de la LN. Lui aussi m'a dit la même chose. Je me suis posé la question à plusieurs reprises. Je n'ai pas de réponse pour pouvoir apporter une réponse rationnelle, mais je sais que lorsqu'Amiroche parlait, on l'écoutait. Donc voilà un homme qu'on a retenu comme plutôt militaire et qui en fait était un immense meneur d'hommes d'abord. Voilà un homme qu'on a donné comme étant un organisateur en termes d'opérations de guerre et qui finalement a produit des élites. Et je vous invite à il faut lire le rapport qu'il a emmené avec lui à Tunis, que j'ai publié dans le livre. Il faut le lire. Je pense qu'il faudra qu'on en fasse un titre, ce qu'on appelle un tiré à part. Plus on a accablé cet homme, plus la mémoire populaire réagissait par la sacralisation de la mémoire de cet homme. Il y avait un véritable mouvement d'inversion, plus Boumdine essayait de suivre la mémoire d'Amiroche, plus la mémoire populaire était en train de le protéger. Et je vais vous dire. كشفت أغمون تدارت أن ديلو لعميروش أسن 31 طوبر 1926 وإذا كيد نستقصى ماذي المزيان ماذي مغارن نند شحال يولي وزاليس وزال نعميروش تقول وننسن أمنتسا أمميس نور الدين ذي مغراسن مرة أثني رحم ربي. قراير د الجيري هذا ركاز يموت في ثمورث. عمر الله يرحمه ويحمل تيغمر طاقي عميروش يحمل بتيك واقي إما تقصرنا كاكي وقبل الكيرا
امكي تقصر عند هذا شي في تساوين داميروش الله يرحمه واش فيه تساوين بتي كارني ظهر دي فرنسا ديك الشيء صنعان الميتين اللي غنغن ذيك الماغيتو الور جي ديكوفري دا كارنيتسني ديال تيروان الشيف ديكيب وفيق سني غاسم تاكيك تسوا ميروش ذا شوي قلان ديكس لنا كوا قادني غندي كالما سي انتردي تا كارنيتسني توفير كميني امكي تسواليض عميروش امكي ميضحكون فلاس امكي تسواليض كميني توالغ لكم ماشي نتا تلاق لغد نتنكرو ردوني تاكيانا تلاق استجمل تصام قراحانت دايا باللي يخدم كاين الحال يخدم ثوره وريجي امكان سلا يجوه التطربيه سلا فكنت جونا جات يسميس سلا جات تدرس جات يسمي تدرس سلا لا جايدين كاين انا ميرش دامي فلاس يا فربي تمزور ثلاثه دينار عامر فكر ونسينارا ابان كاين اسمي دلولا en 1961 سمني اسمها ميروش ابا يرم يعني اسمي سلان بالليل اسمي واميروش دين بدلني اسم راني عامر جاي مازال يموت فوالا دونك شي دينا كاين مزرويه ناس يشو داروا مزرويه بيرسونيل انا كزمايك دينا ولا كجهد يكون بس على كرتون المجاهدين ميرسي ذا شو الصوره يدي تروحون ولا غير كيما دمك تضع عميروش كومباتون با بلوس عميروش شكون داك الشيء انا سي ان بليزير نكون غاشي نتدرس لكن تسافر المول نساء يونيو درس عم عميروش يسعزل المقرن يسعزل فريمون با كان نروح زكلي غطوالير باش الغاشي غادي حساس سي من كل جهه سي ان بليزير مي راني غنشتكي انا تجميل طاطا سيمنيس نوردين هذا رسول اليوم دي جرجرة يسير سد لهفات قروميين اسمي مازاليت غاسا كيموت نتا غورنا مازاليت يدار يجد ميس هاثن تسفت قمول فلس يافر بثرا ميروش سي عميروش يولي سذران وذميس يشعل من الفجار هذه خضار بيدي يقول يدي جن في اللساء انهار سي عميروش القدوس ارو يسعى الهيبه مي يقلحو الفرنسي غيجينا كام ياخذ في اللساء نرو العسلامة سيمجوه هذه اللي كان بوسعادة عندنا تجمع عميروش وين كان عزيز متاسع اثر وصفر ورتلوث عميروش يموت السام خاص يموت عميروش تيرحم ربي غرغورنا مازال يلا قولا ونناوث نتسال رزقين ديونو معذور إدن ملال قواس أغناو إمعذار يديسيلين كل 14 مغرس نمكل سقواس نستقسى في دمكي تعيش أمكي يتقابل فسوع تاكين يعرن أسيد نسل كتميل دينا راكي وتكيفين ديرها أماضر مسكين أمكي تبغيض الشيني كان باش تفضي ماني كامل نكيني باش تفضي ماني وكيني ذلك وكان نجبغو 4000 دينار هذه ميت يقطع اشحال ريول من هكاكي نكيني ما كاين 30 مليون يستكفينا ثم زواوت ثم توص شهر أتساس أتجاوب تخدم خطيت تخدم انا خدمت كنت خدمت هكاكي كاين 4000 دينار كاين ملا ود مقرر ولا معليش مي خدمت هكاكي وخلاص 4000 دينار ني على كل حال اللي حارب ربي كذا في مغاربه كنت ماشي مغاربه باقي يرمي يبقى يتعشوا وما اذا غنى عطيه ساعه يوثمثني وقدر يقول كي يتعاون يقول كاع يتعاونوا باقي 200 مال هذا يغني 200 مال غاتك ساعه
سيكسروني وانا غنمشي يلوم مثلا لكن يوخر في الاسفل بالك هذا اللي غادي يروح في الاسفل ما ما سمحي هذا ولا مسق الويل حاله كي ورزقها ما كيتسوالي كي نقول هذا 40 سنه ديكابي الحاله مثلا يقول هاي لازم الصفراء فيرا تولما هنا السلط تولي 300 دينار شحال كي كنشوف بلاصه شحال الا قرا تصور كشيني ما ثاني ما حسبها كانت تقال ثاني كي خاطر 3 مليون يتساق 3 مليون درهم يا السميك غتسوقنا السميك السميك ومن بعد تجي اذا قاد يدير المخالفه ذاك يبغي غادي هنا ولا كيف هو مش عارف شنو اذا قاد الى 3 بيرسون اذا قاد تمشي ل 3 بيرسون مازال هو كذا قروره مشطوط اذا قاد السير اذا قاد الشطر اذا قاد الدوزير وما غادي يبقى القانون مساعد انا 400 دينار كاع لي زونديكابي الا في كل يوم يعطيك الصحه وكي هما السؤال ديال السميك اسالوا لي 18 غادي 3 بيرسون انواع ثلاث اقول السميك الى 3 بيرسون ذاك انا نجمر في بور لانستون اون فا با دوموندي مي اشوف شاكي قاعد هادي فاني يخبيس هي بغا كان تنمر ثورا انا عديت غير ثوذرين غير ثودار ارودم تودرين نغطو الدار يبدلن عطاس ماشي الكرا السلبني جديد ديتسالين يشوبان ناغي يغلبن وين التمدينين اكنا دنوالين دي روبورتاجين يدربوين يثدرت تبورت يتغيوانت نيفيغان الدايران يعزوغن وذم تودارت نغ تمعيش في ثمورة القبايل يبدل ويتبدل من كل اسقواس يتعدين اما كن دي ضرون يثموران دونيت مران تودار تمورة القبايل تمغورن تأرمي الشابين ثمدينين ولذي لبني اما كان دتواليم يثدارت التبورت تغيوانت إفيغان يتبعن دايران يعزوغن دي الولايات تيزيوزو أكاد سواليم ثدار ثقي وليد ذيس لبني جديد لبني يشبحن كان ذو الباطمات نغ دي شطوثن أما كين إوني دنزور لبني ياكي يشبحن يتبين دم بعيد يخبين يتعدين غير بوزقان ذي عزوغن يثم بمكاني ومقارن أسف سردون نستقصد يماس بوين إيدي السولين لبني ياكي أسيدنسل وقت يبدا لبني بقى ماكينيا صافي كي كوماسيت سيتي اون موا دوت 2002 ouais et en 2002 commencé نقاز سواد هنا نبدا ودي غزان اون طرطون تساقيا صلا في راينيس اي بي نروح السلاقل نخدم سلاقل شطوح امك تكون وين يفنون ناض ويا تاع يفنون ديما صوت النظام ناض تكون وين لاني ماصوني كي لا وقشيشه كي يخدم لي كرون بيتون ذاك كي نخدم ننوي انت يخدم ذاك كي كي جيرينا خما كي يخدم يسود الميد سوى الحاجه لا جيروس اي بي هما كي يخدم ناس ذا خدم لي شيما تراليزيت ذاك نخدم مثلا يتصاوض ديسكونترولي يتفد كوم تو فا بيان توجور فوالا يعني كان شحال يستكلف يونو خمم كي شاطو على كل حال شحال بطرا يكلف باش اما السومينس يعني شحال يكلف كثريما باش تصاوضهم دم داكيني شوي غير اكزاكتومون لو بري اكزاكت مي دون لي 2 مليار اللي عندي شي طوح باسكو يخدم الحاجه العاليه كامل لي فينيسيون نبود لي ماروك يخدم الخدمه العاليه ذاك ناس لو بارك يخدم الكومباكت ويخدم تصلح حوايج سي دي شوز غلاية كون ميم الحاجه العاليه غلاية نزديك فوالا إنيت كان وتسقوذ ما راني ميس هذا كاكي سي الشيخ ناكاش حاجه تقول ما فلس ذاك فرونغ مي كي سي كيلكان دو ميتيي كي كيجيب لك كي لا بيان étudié bien en même temps ماشي اوتنسي سير فاكي سيرسيتا في لاروش و ميم تخزر داك سير تولي يجهد كوميم يجهد ماشي الحاجه فهمنا ماشي ذاك اللي كنا سود هنا الا هو كان يشد كسوغا فوالا سورة اسقسي كان نقالو في ذاكيني يثدر تبورت ولا غطاس يبنن لبني مقرن اشوف سعام الطاس كذري من ذا شو السريس ناقص معانا هذا مكان كاشاك دينا شو لا سي لو غولاشيا
سي دي جون باش هاد اليوم زدنا سي صور ديال جبال بها فو ساكريفي يلقيونا دي ساكريفي باش نساو مش جبال باش يلقوا يوني الغاشي ساكريفي بور افوار لو كونفور يونا ديال لي ميغريان يخدم ديال دار داكي كوميم دي ستاف سي هاد حسين على شي فوالا ذا شو كان أدنى نو كان دنيني أن داك البني نزيكني وينا أن دغار ثورة أما كن نتمني أنو غالغورس غاسكن نظرات ذا البني أن الحيف يتودرين القبايل معنا ويز ديشبان زران يسعى أين يخص ثورة يتودرت التودرين يخص أين يوم يقارن البنا تيزي توفرانين تسلويث تقدوذا ناغ ليليكسيون بريزيدونسيال تتقرب سلمغاولا والسناكيني يلاد القديش يثمدين تنتيزي وزو كان ذي غني يتيليد وديلي القديش والسناكيني يدي تدون ذينا دنوالي ذي ثوريق ذاكيني عدن 10 أيام ثورة إذ تبدا الدعاية البوط يتوفرانين تسلوات تقدوذا 17 إبريل 2014 ذي تمورث الجزائر غسكن بلا شك قوى الهضور غير مزداغ غف ويدي ايدي بدن اكو ذويدي ثني تابعنا غيقدشن في اللسن يتمدين تنتيزي وزيون ارمي ذا سن سلاثة الصبحيت ارزان دغورس الا سين بويدي دي بدن البوطاقين ويقي ذا علي بن فليس اكو عبد العزيز بلعيد لويزا حنون تفكد الوعد يوصل الخميس 3 ابريل اكنا درزون ارتيزي وزون الوقت دا موسى تواتي اكد علي فوزي رباعين مازالو ديبانا راه ما دخل من اكروشي كنقارن ستروميت ارتيزي وزون ماذا يعني عبد العزيز بوتفليقه اسلوي تقدوذا يلا ثورة اكن نظرا ذويدي قدشن في اللاس يخدمن ثمليليين ام عبد الكريم حرشاوي ديارزن الدرع بن خدام عمر غول اكد عمر بن يونس يخدمن يو التمليليت قخم قدلس مولودات معمار وقبل الدرزون اكن في دنان يتغمسان عبد الملك سلال اسن 9 ابريل ذا حمد يحيى اسن 12 ابريل ايا ضرود الوقت دا وذم تمدين تنتيزي وزون لا دغا يثل ماستينس غرقن خلال الحيوضيس ذي بردانيس يتصور الكثرة ديسن ان عبد العزيز بوتفليقه اكد علي بن فليس ذي الحالة إذ جدي سيلي وشرق دوس بسد نتصور كيني أما كان كل يوم يبغى أذ يمحو لاثر بيض إخبارن سدوكلي وين يتوسنن سوازال يسعان ذيك زيكني ذي تمورت القبايل عملوها فاس لو ار سي دي أما كان يغبن طرنسن تينكورايا كيا دا شو كان أكبر لو ار سي دي غرادي يوث تمسبانيت يوصل 15 ابريل المندوس مكتين تفسوت 80 مازال وديبان راه اشوغار تمسباني ثاقين اديلين 6 وسان قبل البوط و5 وسان وقبل اسمكتين تفسوت 80 يدي تسيلين اكن ثلا العاده زيكني اسن 20 ابريل هذا نسمكتي كان الحسابات يدفكان يتغمسة مهلة لادمينستراسيون لا دراغ قارنا كان أزال 684,351 إمزداغ يتواجردن أكن مفغان أذاديكين وذفوطين دي قوالف 194 البيروات الفوطي دي توهقان إوايا ذا الفوطي يوفي رديلين العسان 4 سقوما يوثن لادمينستراسيون سنة التغذمت نغ لا جوستيس تيس 4 بويدي قدشن يويد ديبدن الفوطاكين نغ لي روبريزونتون دي كونديدا أدنى نو كان دنيني ثمورث القبايل دغا الولاية نتيزي وزو تتوسن ديك سكواسن إنكوران سلقلا بويد يتفوطين ومكول الفوط سسباينس تيزي تدويلت ثمورث ذيك سلن ثبض الدار ثقارينس أكون ذي الخير دلهنا قيمة ذواهيل انبربر تلفزيون أكون يدرمليل الدور تيديث الدون ما يبغى ربي ارتفات